Haya, sasa baada ya kutengeneza users, sawa, nataka sasa wale users niwape ruhusa mbalimbali za kufanya kazi kwenye mfumo. Na hii kazi nafanywa na admin ya kupatia watu ruhusa. So nakuja kwenye permissions, kwenye ruhusa, niseme huyu ni admin, ana kila ruhusa kwa chochote admin. Sawa. Sasa huyu hapa ambaye nilimuingiza sasa hivi, unaweza kuona kwamba users mbalimbali wana permission mbalimbali. Huyu ambaye nimemuingiza leo sana huyu mtu nimpatie kazi gani? Labda nimpatie uwezo wa ku edit cells, nimpatie uwezo wa ku delete product, nipatie uwezo wa ku delete expense. Hivyo tu. Kwa mtu anachagua kwamba ruhusa ambazo nataka kumpatia. Labda au na uwezo wa ku edit price kama anauza, sawa? Ndio hivyo. Kwa yes, unabonyeza tu save, tayari ushampatia hizo ruhusa. Akiingia kwenye mfumo atakuwa anaweza kufanya vitu peke yake ambavyo yani umemruhusu. Kwamba ni akiingia kwenye mfumo anakuwa anaweza kufanya vitu pekee ambavyo wewe umemruhusu. Ndio mambo yanafanya kazi. Kwa hiyo mambo ndio yako hivyo. Karibu pia.